Cái phan năng có bằng cái là cái là EPSL situm water list na putak asten na putak sa nilitum kaning ni pinia press meet long nilitum bahini do ku rubiteron lo kedamtang don suripen batahini candidate ki thodun bang lo alang lita inu da leader lo lapen SCC long ta nilitum central committee a member lo lapen nelia bang enal tu masih lo nelia Daniel Teron SCC a public city in charge lo si pini a press conference bangke bukan neli ko sonlo la bangke EPSL se putak specific ya lah tunggi po bangke ye Karbiang Long Autonomous Council a water list ke chokche la kada ke parok la pen ke che tu men se pleng thublo pleng set lo la sila than et nai la pen la than thetti ke bangke ni tum election thu the pusi tu sta la tum non thu de sta kachisonga porkimulong nil tum ke thekam long ke ahudisi nagatu latum pulo India water list ke chokche India constitution ke nitum kroikri lasi Naga National Council latum under the leadership of Phiju ZA Phiju Japan si la water list ta chokche India constitution nitum kroikri pukan 1952 la bangso election bangke India sadin longlok pen first election la bangke latum boycotted lasi la bangso bang nang litum century of tribal politics long lelang tu puri ta theloi kitok bangke la bangke Professor Venkata Rao la pen isia bangke hill politics in northeast India Professor SK Chubi hadak kitok long tanang litum theloi naga tum India election boycott la pen asudum ta pulo latum ahud isi early 80s ahud latum anti-foreigner movement lunch lo all Assam Student Union patum asu in short lasi latum ta pulo Assam voter list ke defective da ke Bangladeshi si playing set lo lasi 1980 latum election ke boycott ho sida non EPSL si tum ke voter list chokche parokamen than etik ke nitum election thur thepu non bangke latum election thur de lasi nilutung ki puya bangke latum moral rights yawi latum puji ye lake council election kali ke parliamentary election ke seta council a voter list kaselama mata on the basis of parliamentary and assembly voter list a basis ke halahan lo lasi latum rat apan political again apan lapen alatum alli apan sila salamai acu baitak cho alang tum kiche lapen parokamenta kithanji pa lamat se ave lapen latum kapechi jerpu ko marlo Okhil Gogoi Lorin Jyoti Gogoi India Bloc Alliance along da dudun po puta ningi bilonte hada bake tribal leader ya velo mati Okhil Gogoi himself masela bangta Scheduled Tribe Hills kali Lorin Jyoti Gogoi ta asam ahoma munit hai asamis munit hai stahala bangta non tribal kente an non tribal amens ke thanji pugante lasi lahai kat do we bangke lake latum kapacube radapan kapacube akam lok sala tum claim lasi non adu election ke EPSLC tum ke election ke thurdunji a moral rights ya lahan lo check nali tum pe ar julang ma Facebook lo video jesi marsin and hang joy batai la karya nomor apa mana nanti di election take la sonsi la langsung hang na do ni SCC dan ni mati la muna 200 kali lo kongres tum ta debrapato saikya ke ninjelo mati alang tum dak district level kongres tum ke Dr. Tulviram Rong hang pen ki pha council pen ki pha all party meeting along e buritam along ki pha hut Karbiang Long kongres tum ke pulo ni tum kroilo pu stalang tum state committee atum bangke debrapato saikya opposition leader lo kongres MLA lo hala bangke bang oppose pu ko kante nasis district level kongres pan ke bang ala angsong atum APCCI level atum si hal tema decision bang si final muna 200 kali lo lalu nil rim puji bang EPSLC atum rem nai punil tum ipu bangke dupik EPSLC teman kipu bangke isia point bangke EPSLC atum pen kongres atum conspiracy joinnya si 1969 and inkanta labang so autonomous state long later aren't here alam tadi ninggil because of them only
otherwise ACC case hala bangsa portal atuman election parem tekni. First point. Second point na bangke litum kapirem nai po bangke lahenlo je APSLC pen congress tu. Nang tumnar julo APSLC pusta not only APSLC congress also. Nelitum proposal pilomati. Ye latum pan BJP pan kapirem unja aja kongke atwar isigan. Laki opposition party an cingrumiat nang po lapen common candidate president nang po. Lapulo te BJP pan paremun populo halang se proposal te APSLC tum propre. Lapen pulo te krotre pulo te nilun ke paremlong nang pulo tum bangke. Laisilo. Hini alama mangala tum pacube re-election. Tuliram rohang pan pasun po nitum me kontrak ka cetak po sakuri ka cetak po putang. Rar pan pacube delu mati. Masa yuda tum ke thur pak mati. Isu ke dia yuda tum ke thur pak mati. Lasi tat tuliram rohang pan ku pusi ka pisunun po isu le. Re-election pergi ke pacube mati lagi. Lasi langsung enggol penta latung pan parem fik ni. Lanjut kali APSLC bangke. India Bloc Alliance akan didata nega tiket long edo puta cipu mati. Labang so pota parem nai non last abang ka parem nai bangke ahem asoramenta inti kathar ifidivit pen cetok det lake karbia customary law against them. Masih lasonson inut IAS officer kabujui pik amonit constitution ta thek pik law ta thek pik pa amonit langsung ke tok der bang galang li law ta thek ter lo lapen karbia customary law against them ju la apa nyong si paremre pulote momo kado beta citok repo arlo su tu manta pinso kurdu niat po si pangreder phike jo lahai kado we kamatha personel tum nona du APSLC phan bangke parem vek ni kongres pada parem na pa lalu nil tum ki pu bang BJP van nil tum cetan bom lo ke BJP van ke nil tum hen lo la candidate ke place amat si BJP van ka cetan lo hala tum ke cetan de nota la se la tum opposition role da play lo ke kongres pen APSLC tum ke opposition role masih play la tum PGR pada abstain away autonomous state pada abstain away la tum APSLC tum bang ke autonomous state pada 6 lu intang mu kon se pacu be mati lasi nelitum bangke lahai kadwe hon pare po nelitum SC pan level of nelitum pai I think we have successfully played the role of an opposition party while Congress and APSLC have failed la opposition role play tek pakak kete BJP pan pare mune de jigmati lasi we are playing opposition role hai tum hopeful hai will try to defeat BJP this time around. Ning thedu nel tum ning theklong. Athiala tum Congress pen APSLC tum yosi opposition a role on the politic thedat pulote nili tum logo mati. Kaprega waderlo. Neli tum high vigi nona du. Neli tum dak di fu area pen chenglo along pin aha war pinta APSLC tum tanang ke mars tum logo. Niten neli tum media long pipe. Athiala tum parsuda teti. Athiala tum poisa tu pik neli tum ke 24 years lo. Opposition long gitu neli tum poisa bi. La peneli tum peci puya bang ke 24 years opposition long gitu. Surrender the pin ke this itself is our strength. Neli tum majapong lo hen. Tante PM itu Delhi Jipur dan itu kami da BJP si सरकार dukung. Tapi APSLC tu lehai dah kami kemalong si kini masjid ke halang pun solat tani itu. Mana aku rasa lama lagi nak. Mana alama bang ke nilai tu lehai dah setahu wansi dah jika mati. Bangalong kaprek dulang mat BJP tu ke. Langsung pahala langsung inggol pun salah kan ini dah. APSLC tu lehai setahu wansi dah pahai hello hello tu ke. Angtong inti katharan dah cok di holapan kaperen ke. Jai kathar kan Hindu dah cok. Jadi tu ke parem pun thon pak pun. Lain lo. Ini coy bolan tak.